chibai ule wen hi December ni som paruk sang ni le som ni pakhat ninga ni nia ama sa in breaking news lo ngai thaila military council sipai te ka chu lai puimu Thailand ram chunga tale in zinvei wak Thailand ram mi te antlan chena sa current state chunga tanga military council sipai te ka chu lai puimu Thailand ram chunga tale in Thai mi puite antlan chiat thu ral tlan tan pui tu pol ASC roi tu oyemina na soya tuna khan military council sipai te ka chu lai puimu Thailand ram chunga tale a zinvei wak motor te chu intanin an let le hloma antlan chia Thailand ram mi te vekan nia motor te po Thailand ram motor vekan ni an vain antlan chia he kong hi ral tlan kem kalna kong ania ral tlan mi sang khat velan kaini ASC te hian ral tlan te hi reson kan supply thina chumi bula chuan lai puimu tla a kum upalam karen nam mi papakhatin hliamatur military council sipai te hi ancherowa khop mai tina soi Thai le Myanmar ramri me sawa cheng te soidan chuan military council sipai te ka chuwa lai puimu chu me saw area kong pui sira tla in nimaka nga mei khu po achuak na sa tinan soibok pale a sipai motor inzui PDF 10 bominan baya sipai pariat ayatlem lawan thi mungyo le sagai inkar kong puya po sipai motor boma be nia inkana na satak thengin kong dan cha ani sagai region pale township tape kong khotlang lamakal firfiak sipai motor inzui chu bonaga kai suai pale township mi puiweng him tu polten wain December ni sompruk jinglam daria lemini somli panga khan len mainin an baya sipai pariat ayatlem lawan thi thu pale PDF ten hena tanga sia tani motor pathuma chuak sipai motor inzui chu len main le ral thom lianin an baya sipai pariat ayatlem lo thi in motor pakhata chiat bok thu PDF ten thu chuan siam chu tiang bokin wain December ni sompruk hian sakai region mungyua le sakai inkar ong to khobula sipai motor inzui chu len maina be nia kongpuya zinvei wak motor sang khatvel dan cha ni thu ria tani khwaljin be pakhat soidan chuan ong to khobula nia len maini nan beya anin kapna santi kongpuya chun silai mu hlira ni mai muntina motor sang khatvel ani karing andang chata motor chu anin tlar thui khom mai tina soibok current state luai ko le dimo so township sipai le kren ni army te inkara inkana chuakin military council sipai palian thi karen ni state loi kole di mo so township ate firfiak sipai tele karen ni joint force te inkara wain December ni somparuk somadar somvela tangkhan inkana chua thu riatania di mo so township chunga hian dar somvela tangkhan firfiak sipai ten lai puen kap chuaka loi ko khopuya po dar somle chan ve khan silai puak ri riatani thu tual chung mi te hena tanga sia tani karen ni army te thu suwa siama chuan dar ko le mini somli panga tanga tanin tun thlengin luai ko township luai lin le khochak lama military council sipai tele karen ni army ten in kapa sipai te chu leilet lawa hual ben nia wangin northern military zanga somthumna ten lai puima chan chuak tura anron tan pui thu sia tani chu tiang bokin dimo so township sanpia mel rukho op wan la thuwa khuwa ramri pela kal military council sipai tele KNDF KAT dar som khanan in kapa lelam hliaman oma military council sipai lama mi pali thi in pahnian hliama KNDF lama mi pahni in liamna vaklawan tor thu KNDF battalion kuana mo phurna la tu thu soila chongin kandawari time sa tarlan ani KNU area leke ko khothara firfiak sipai te che dan le KNU nena anin kana kim changlo ngai thaila current state KNU brigade ruk area leke ko khothar chu military council sipai ten December ni som palia tangin anlu chila December ni som panga chundar som pakhale mi som panga vela tangin KNU lam nen anin captain ti sia tani leke ko khothara chuan sipai ba ka mi pui tam takan tang me ka chung jinga tlan chuak pakha chuan leke ko veng number ruk thanglama in kana chu chuak de ubera chumi hmuna tang chuan sipai lamin KNL kem omna thanglama anlon chowa chuta tanga in captain chuan ni tun thlangin silai lian le te mangin anin kapa in kana mun chu tam angrang viawani ti in khetten media shila in kana chu chonulama chollei lo kania chu ti lain khothen oma omte chu antlan chede ovek ti sia tania leke ko khochim lam mel khatle chan ve vela hla lai pui dana tlang ponga tangin sipailamin leke ko khachung le a khothen omte chu anral saiwaka chung lai pui mu ta chu leke ko khothar veng number pathum na le paruk chunga
voithum tla in puaka chu tiangan tongpong ka waka wang chuan be hi khalo me wakhi yatet gu khomi te chu antlan darvek to a chu ti lain leke ko in kana a sipai lammi pani chu sniper ka hluman ni thu le sipai officer telin sipai paru ka hluman ni to ba ka anung chunga man to kanom thu ria tani tol chomi pakhat chuan kan hriat thai china sipai lama mi paru kan thi to a chung zinga pani chu sniper ka hluman ni then khat chu anung chunga man an omboka kenu lamin officialin thu chuala siam lo tin a soi thu don hunung bera chuan military council sipai ten leke kho ka chunga tanga chu phalna kenu hne dan dil thu ria tan nilia Karen state kenu area thun hoya leke kho ka chung lu chil tu firfiak sipai thu nei tu ten atopa an sipai te kho chung chu asan phal sak turin kenu hne dan dil thu ria tani December ni sompanga chundar sompakha mi sompanga tanga in kana chuaka firfiak sipai lama officer telin parukan thi to a liam enga maza tan omboka subi nuwa leke ko khochung lu chil tu firfiak sipai ta chu chuak le thei to lovin tol chung mi te chen na in an birua atopa chu phalna kenu laman dil thu le an sipai thi te ruang le liam te phur chuana chanpuin an dil bok thu ria tani leke ko khuwa tanga ral tlan pakhat chuan tu na chuan an re ve to a in kana pom to lo anni lampo in laipuin kap to lova ma se force anin ko bel nual ti thu ria tani kaini ral tlan te chu kan la tlan chereng ani tina soi ma se chanchin thar om le a chuan tlai lamda ruk le mi sompanga vel khan anin ka le thu ria tania kenu brigade ruklamin officialin chanchin engma puanzar an la nei lo ani chin le magweram ria ral tlan zariat vel ombelin in kana chuka sipai somvel an thi chin state Mindat Township le Magwe Region Chautu Township tontira in kana chuakin tual chung mi zariat velan raltlan thu CDF Mindat thupong tu koyo manachuan mizima shila December ni sompanga chonudar khatvela in kana chuaka sipai thija chia chu hriat thele nilwa mase December ni sompani chonulamdar thumvel khan voi khat December ni sompathum chonudar somle chan vevel khan voi khat in kana ni chungena zone chuaka chuta chuan sipai soman thi thu hriatani koyo manachuan in kana chuan rindanin sipai somvel an thia sipai ruang an zonte kan mu thai china tanga kan rin dara nia ma se chung zinga chuan thilowa liam tuarte po an thai boka anni chu kan lo lam buna bom ero kan manglo tukli le ulbun silain kan kapa anni lamin 40 mm le 60 mm silai rol tak takin min chang le ta ma se kai ni lama thi le hliam kan lo tina soi chu in kana chuan CDF Mindat Chautu PDF le yo townsipa YPDF tangrual pol pathumin sipai firfiang mi samsari pani chautu kholam ke pante chu anlo baya anuwa chautu atangin min le kong kholama sipai za chuang anon thok chuak le ti ria tani December ni sompanga jing lampo khan firfiak sipai ten chautu ra le lam te khuwa tol chung mi panga te chu kong ko mu tu a mangin an workshop thu CDF Mindat thupong tu koyo manachuan asoi bokani pale a sipai motor injui bom som manga ti puakin sipai somanthia na thochia sipai bike injui bomin pathuman thibok Sagan region pale khothlang lam melnga vela firfiak sipai ke kaltele motor injui te chu pale people defense group PPDG 10 December ni sompanga chundar sompani vel khan bom som mangin an baya sipai polami somanthi thu PPDG hne na tanga ria tani chu bom puaka chuan sipai motor pakha chu kang chia hliaman omnual ti ria tania chu tiang bokin Mandalay region na thochi township po December ni som pathum khan patrolling nei sipai bike injui chu na thochi PDF 10 bominan baya sipai pathum thi in pakhataliam thu na thochi PDF 10 na tanga ria tani wan to adalan thi en fiakal firfiak sipai te bomin station officer telin pangan thia wan tun lama po sipai kem pakhat baini in sipai pahnian thibok Second region Kolin district wan to township kin khuwa sipai te report pethin dalan pakhat chu thia en fiaturakal sipai te holam chu boma bainia station officer telin sipai pangan thi thu tual chung mi ten khatet median shil ani chu dalan chu December ni sompali jana thani in December ni sompanga tu jinglam dariat vel khan military council sipai te amuna thlengin an endika an holam chu konglaka ben to ka wan to khachunga police station apo in kana thlen thu tol chung mi pakhatina soi Mandalay region wan to township pintalele mai thila in kar kongkama
oma troi khua primary school pon chaklama om thlam pakhata in kul sipai pathum chu 120 Township Revolution Force WTRF Polten December ni sompanga jing lam khan an kapa sipai pani thin pakhata liam thu WTRG tenan soi ani Thawe Township ye wain khobula mi papani dala ner hiat ka hluman ni Thawe Township Maume siang kholom ye wain khobula Military Council sipai te report pethin nia pu mi papani chu December ni sompali tlai lam khan ka hluman ni thu riat ani tol chung mi ta chuan chung mi pani ta chu umia muya kumsomli pangami le u zomin tua kumsom thum pangami ta chu dalana ngai thuan soya anni pani chu December ni sompali tlai lam dar nga vel khan kho chunga rui thei thilan lak lain kong laka ka hluman ni thu tol chung mi pakhatina soya heng mi te pani hian sipai te chanchin an peya rui thei thilan zuar bok ti kan sia ni ti in tol chung mi pakhat chuan soya chung an mi ka hlum te ipte a chuan rui hlo mu ani thu sia ta nia ma seng polin nge ka phlum ti ero riat alani lo Zikong Township a administrator le police pakhat ka hluman ni Zikong Township than taping khu a December ni sompali zan lam khan kholal le police pakhat chu silaya ka hluman ni thu tol chung mi te hnen atanga sia tani Zikong Township moya kholom than taping khu a December ni sompali zandar kwal echan vevel khan kholal le police pakhat chu ral thom keng pol pakhatinan ka thu tol chung mi pakhat chuan heti hian a soya an chena ina kholal chu ka nia amita hliam torin a thia chuta tanga hlavak lo kholai lia police pakhat po thia mu ani ti in a soi ka hlum tak chu than tapin khuwa moya administrator utin ngoya nia police ti ta minga ro riat alani lova tuna hian police le sipai ten an chui zui mek ti riat ani December ni somzan po khan Zikong Township security check gate a duty ta chu boma voman nia police pani thi in pahnian hliama December ni som pathum zan po khan chuebi police outpost chu alo kang to bokani Myanmar Asian Special Envoy Palayatan Cambodia Foreign Minister ruat ani Asian Swai tu ni na chel thar Cambodia Prime Minister Hun Sen a chuan Myanmar Asian Special Convoy tan Andam Foreign Affairs Minister Prak Sakhon chu ruat ani thu apuanga Cambodia ram hian kumsang hi le som pahniatan Asian Chairman ni na chu achel dona tuna Special Envoy ruat thar Prak Sakhon chuan Brunei Deputy Foreign Minister Erwan Yusof chu athak dona ni Myanmar ramtana Asian palai ruat thar chu April tha a Asian Swai tu te inrem siamna consensus panga ti hlo tling tur le inbiak na tlong taka kalpui chun zom tur le humanitarian lama tanpuina kalzel tura mo phurna pe kani Asian Chairman ni na chel tu Cambodia Prime Minister Hun Sen hian nakum January ni sarile ni riat khian Myanmar zinatuma min aung hleinen po anlo in betoa kumsang hi le som pani a chuan Asian Pol chu inlung rual le zualan kaltur thu hu sena chuan alo soilok bokani DPI na tlom ngai pola mi pathum te ruang thloma a mu ani Second Region Suebu District DPI Township Manta Khobula thloma a December ni sompanga jinglam khan tlom ngai pola in hmangmi pathum te ruang chu khochung mi tenan mu thu riat ani tol chung mi pakhat chuan ruang mu ta chu ku zomio uwa ku ngiaw long tia ko ku zo zo awale ku thainli na ten nia kum samthum bor velan ni anlu asilai ka na hnu ma mu ania anni hi tol chung tlom ngai pol mi ten nia an ruang ta chu bu pol khuwa nia tu tange ka phlum ti ro riat alani lo nimin lama kha chuan sipai ta chu khochung anon kal nge ani tina soi tun hnai po hian Dipeyin Township Suebu District lama chia yuwa bul mumit lui bul thlam pakhata ruang pariat ngot mu alo ni to bokani Military Council semna pek bel turin US in kong danga dap mek United States of America chuan Myanmar Military Council chunga semna pek bel tumin kong danga dap mek thu le tuna boina thenga missing in suatna genocide ani thaiti po zirtian mek ani thu US Foreign Affairs Minister Anthony Blinken chuan soya ani chuan Myanmar ram democracy konga zotir le ni thainan Military Council chu kaini US ram pakhat chau emo ram dangte emo nen po semna pek bel chu thilpoi mo takani tina soiboka Malaysia ram Kuala Lumpura Malaysia Foreign Minister Saifuddin Abdullah nena press release an naina a heng thu ye soya chuta chuan kaini lama pressure ple maila Myanmar mi puite din hun chu a chhezual zela Myanmar ram chung chungchang chu
ASEAN soi tu tenen na kumlama soi hawan tum thu soi langin Myanmar Military Council hian anrem ti to na ASEAN consensus thutluk na siam panga te chu ataka zoma hun to ni ti in US Foreign Minister Tony Blinken chuan a soi ani kwek khain dam doi in how tu silai ka hlum ani Sian State Marlam kwek khain township civil hospital how tu ber Dr. Dowin Wen miai chu December nili zan khan ral thum keng pol pakhatinan ka hlum thu riat ani December ni sompali khan mosi khu a vaccine chiu tura kal chu a holam zandar sarivel khan kwek khain township veng number sari na le naung cho kho inkara silai ka hlumani thu tol chung me pakhatina soya chung ral thum keng pol te chuan Dr. Wewe miai chuan na motor chu tidingin motor chuang ve midang zong chu an hotir veka anhuwa doctor chu alu asilai hliam nu ma mu ni in athi ani kwek khain dam do in how tu Dr. Wewe miai chu tol chung risel na le vaccine la konga phur takan na thok thin ani lain CDM lut te norvak thin tu ani thu tol chung mi tenan soya kwek khain khu a hian KIA TNL Kokan Pol MNDAA baka Military Council thui hruai mi pui sipai pol ten oma in kana po chuak fawani Military Council sipai pol ten chin state ta operation naya chennai non hal chiat chu indona huna thil thleng pa ngai mai nilovin sin mi puite ti sa le rel ru lam thlenga ding kho chok thai to lo tura an ti lu ani thu chin national front CNF thupong tu salai then nia na soya chin state ta Military Council ten indonan cho chhuadan enin chin mi puite in le rausum biak intelin zaruk don chu mai hal chiat ania mi pui an thata mai se chunga tharum thoin mi pat mai chian na thlengin poisak nei lovin an chea chu indona satli ani to lauti ka soi du ani chung chu thil moi lo ber mihring chunga hleilen na sual rong bol na ni in ka hmuwa chu tiang chuan chin mi puite politics business social lam thil le rel ru lam thlenga ding kho chuak thei to lo tur le chin mi te chin state om thei to lo hial tura ruwa man ni in kei chuan ka soi du ani thuneina la tu Military Council chuan Anoratha operation mingwo in chin state pumpui chu October thla chorkar khanna tangin sipai tam tak magin chin state township pariata operation an naya chen in tam takan hal chevek boka thuneina la tu Military Council chuan chin state thantlang khu a biak in panga telin chen in zanga somnga chuang chu thlathum chungin an hal cheveka chu ba ka chin state township danga falam mindat kanplet township chung khosang sang chen in tepo a hal chebokani Military Council sipai te chuan mihring chen na in hal chiat mai ba ka chin mai chia te chunga mi pat mai chian na mangkholovin tedim township aloi khuarai por le kumthum mi naw pom lai mai se pani chu November ni som pakhat khan Military Council sipai tan pong sual bok ti sia tania Military Council sipai pol chu chin state tonjang township tel lovin township pariata anin kulvaka munhma lak tumin operation an nei renga 12 wang hun lo thlen ta ka chuan leilam le boruak lama tanga operation na sajoka kalpuan tumarin omthu salai then ne chuan a soi bokani kalimiowa pol ko zir lai chu tol tha thu boya shen me kani second region kalimiowa indona chok chuak zonga chedna criminal case section zanga panga e manga thu boy siam sakmek kumsom parukmi pol ko zir lai mangchomin khaw maw chu tol tha somang case section zathum som kwa paruk tela thu boy siam sak belani thu achung ten RFN shila apa chuan kaini lama tangin engma ti thai kan nei lawa andu danin thu boy chon ziak luta chanlet the ni lo ma se ukil pakhat chu tanpui dilin a case abo zui meka minti sakhan ti hian kan thai ang tok chu kan pe ve anga ti in kan ho ani a highland turber chu kumtling lo ani na tunan puna khesa a film thule thu boy sang section zathum somkwa paruk te nia chu tiang boy tur chuan ukil chu kan roi ve a kan roi chu ani maya engwak chu ti thairin om lawani tina soi mangchomin khaw mau hne na tangin chemte pakhat le bom pakhat mu ania jun thari somni khan kalimio awmingla veng MUSG puithiam school bula man ani thu apa chuan a soya chumi hnuwa criminal case section zanga panga e mangin thu boy siam sakania November ninga khan tol tha som mang thu boy section zathum somkwa paruka thu boy siam sakani lea tuna chuan kalimio township police station lokapa tharukdon sherania ai turpek chu phalsakni ma se in muan phallo thu apa chuan a soiboka mangchomin khaw maw chu kalimio high school number 1 a zirlai ni in tuna athu boy pakhat
section zanga panga e a thiam lewa changani chuan kumhni jela tang dona tual tha thu buai section zathum samkwa paruka thiam lewa changani chuan ti hlum hial ama chon thei don bokani ole khati zongkha hoina chanchin thar kan ngai thak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye